Kardong Karbianglong, welcome back to Facebook guys. Ini video bang ke video lo ini ke vlog sa sister. Kiri tak sebab berbeza aja. Ini ke Diwali mesti masih showroom ang ponce. Amane tay ni na pu lang nang chuan no pu jat madak nang luchok hede. Ni tum security tu ngebon be mat de. Son ini na pu nang lang kai tu ro. Masih ada gari hai tu jo. Cái này nang pak lang ni ko hedi portulong hedi ni security do kok lo pete hedi portulong ni manti pini bang ki sonya do gari do bija hai hello đây ya guys lagi ko pia gari mo pete bang ke X-Star do guys de ke X-Star gari do ke na pena dun thu dam thu na adun thu bang ke da bang ke ground i10 guys i10 gari dah la so dun thuta la ta i10 ye de i10 gari da ke adun thu do thudang la bang ke Creta card na ke de ya Creta card la bang ke i20 dah ye la bang i20 đó ke la bang ke Venue black color dah ye Kosono guys, si gari ini yang mixen mah gari ya. Nah, deh. Venue. Ya. Agak nung loh. Anung loh guys kayak i20. Nah, pakai Creta SX. Ya. Dah kalau ha. Adim abang ke dah mado Birla. Mula pu RD motor dah Maruti Suzuki. Dah kalau adim ke kita dah itu lagi welcome to Akas Hyundai Deepu Birla. Nah hello đây ạ. Nah hello Akas Hyundai